Wala pa mi katunga pero Pero hawak is real. palugsong paniha niya. Ako na go. Ang among ilong kay namukad. Pag mag behind the scene daw tabi. Hiyak friend, hiyak. My God. What's up guys, this is Sergio Val and welcome back to my channel. For today's vlog, we're going to Bulubulo, Habunga, Agosan del Norte for another adventure experience. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna... Kahangak man dai ni dire. Samot na pagbalik. Layo pa ni. Ginoong tabang. So guys, mao to wala mi nag-expect nga. Inani dai siya ka layo dire. Actually, ang among giagihan, grabe siya kalugsungon. Murag katong na kami sa Bubon Falls. Kung nakakita mo ato among video sa Bubon Falls, grabe to siya kalugsungon. Ya kini po diri lugsungon po di ay. My God! Uy, pamaulan ni. Wala pa mi katunga pero Pero hawak is real. palugsong paniha niya. Ako na go. Ang among ilong kay namukad. Pagbalik ani. Gikan pa mi nag-drive og layo kaayo. Nga ang dalan grabe kalugsungon sa kaon. Ya gamating pagid kayong danhan lo kayo sa likuon no. Oo, magsige kong serbato kay basig na mo sugat. Nya magkuan jud ko. Kinahangaki lagi gid ni. Kay ako nakasugat ko atong baig laki gaina kay hangat daw kayo. Face mask required pa yun unya di naman tahalas ka ginawa. Unsa man gini ina ba? Paradise lagi pero pamation man ta nila kay grabe nakahangak. Pag face mask ang gihapon ta. Oh, face mask required. Ayo. May buntag. Ha, grabe man ay kalugsong mo no. Arang kalayo. Dili ni. Di na ni madagi exercise ni. Kay sa dalan palang daan. So welcome sa unsa ni dere? Chanel Paradise. Uy, Paradise man gid isa nga tunay diri ang dalan ra ang dili Paradise. Paradise kid ini siya. Oh, nindot kaayo ha. What's up akong ituyo? Oh, nindot kaayo. Nakalaag ra gid mi no after 1 million years sa eskwelahan. Uy, ikuan ko din nag-appeal B. Ilagbook. Oh, 20. Diri magsukot na diri. Diri sukot na gid ni. Uy, pautanga ta di. Namay pangutang diri oy. A few moments later. Picture sa mi. Kay moro binigian ni diri. Wala nindutay gid ay diri. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
my faith, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself. Mura ka gamay diya bitaw, friend. I don't wanna let myself. Mag behind the scene daw tabi. Oh, picture na sila. Oh. Mura mo kanino? Iyak, friend! Iyak! Oo. Ang magpicture ang kataga ko na. Oh, sige pa. More. Ano ka lang, para di makita ang tiyan. Iyak. Oh, iyak yun! Iyak! Sige, kani finish mode. 1, 2, 3, halang ka. Hoy! Na ako'y nakita nga anggol. Nindot diri nga anggol, oh. Ikaw diri. Oh, tanawa, oh. Tanawa, oh. Nindot nga anggol yun. Sige pa, 1. Si inani kini among mga kalaki maglaag. Picture sa akin kay mga handumanan ba na sa usa ka awit. Tanawa. Iyak. Behind. Kay sudang magrabi. Inani may mag-pictorial. Kaya na ni mo kuan kada marag ayaw i-close. Look at him. Okay, 1. Mana kaya yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Give Ana bi kinay baon ana na pod 1. Oh ana bi. 1, 2, 3. Imot ka. Maninintal man ko diri. Misuhay ang mga pictorial diri o tanawa. Kay og magbong ni Ron. Di ba para ako biya? Para lang yun sa kuan ha. 1. Iyak-iyak lang gyud kana. Para sa handumanan sa usa ka awit. 2, 3. Man, Gunahan lagi ko ani. nga pagka-picture. Oh, di ba di nakamasuko. Unsa may pangit? Sige nang bol. Pilon dai mo ka nag-ingon nga pilon ng balay. Sige na. Mao lang gid ni. No. Nay nasuko kay wala na ang picture ng balay. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fate brings? Guys, nakaligo nami, nabasa nami, unta ka mong pool. Dito kayo din maligo, kaya dili kayo parat ang dagat. Ang nga. Hey bebe. Hello. Wala sane. Unsa meaning sa mo kuma? A few moments later. Malambing na. So guys, another stop na mi sa padulong mi sa Lambingan Falls. Na magbilambingan dito sa kaning atua pa do. Lagi. Nya di kadaghan bag lambingan. Dagan siguro lambing. Sige. Lami dire. Mas lami diri. Kita ra mo. Sana ulami. Ay. Pamay ka ha makakita dire. Oh, karon pa mi makaanhi nay. Adto sa minay. Sana all balikan. Dagan daw ni Anhi diri gahapon yan, ibalik na pud karon. O di ba? May paning falls kay balikan.
kami wa agyan. O magbinaktas na na pud mi gay na man may gumaktas. Unsa man gid ni? Unsa man gid ning atong Gikapoy ra ba mi kaktas sa amin. kahoy na ra ba sa tukod? Tuhod. Oh, with flaglets dire oh, social din ni oh. Uy, na pa man na. Ah. Hala, magbinaktas. Oh, sige, magbinaktasay na pud mi aning kuan. Makadumdum kong imi nga man nadamag. My God. Sasabidahon na po. Nakapahulay raman tagawa. O naara, grabe nang sabida na mo. Wala, duol na. Ay, naan na. Hindot dire. Kaya dili kayo ka mahagog binaktasay. Kung inanigid basta laagan nung mag-antos. Hala, abot na ni ako yung kuanan ha aking ipakita. Nakaabot na gid ni sa isa ni lambingan ko. Basta kay naa diri mag Unsay na activity diri maglambing-lambing or unsa ba? Makalambing na. Pero lindot kay Gugma. Okay ning makaligo gyud mig tunay diri kay Landong. landong. Kay kita pa itom ani magpainit-init pa ta ma sa nakaha makita ko baka ta sa earth. Kini makaligo ning tarong kay landong. Unya, bugnaw pod ila pa jud butang ali-ali. Butangan nila ali-ali dito. Oh. Di ba kanang mura sa tunaan ba ng ali-ali? Sige, ligo na ta. Hindi lagi na bisiyos din. Ayaw lang yung basa-basa. Pag inani lang. Maligo na mi. Di na mi magkuan-kuan. So mga to guys, man na magligo-ligo picture-picture na muli na dayon ni. That's it for today's video ug hangtod sa sunod higayon. This is Sergio Bell saying, thank you so much for watching and God bless us all.